Om Swastiastu. Punapi gatra alit, nah kecilok malih sarang bapak Iko Mang Nova Budi Artawan. Nah makin bapak jagi natayang indik cacimpedan. Nggih, durus biasanya. Cacimpedan lingane cimpen, artine bade utawi takeh boleh pangiringan dados teh cacimpedan. Raris kaduwi purwayang dadosne cacimpedan. Sane artinipun bade-badean utawi teka-teki ring bahasa Indonesia. Contohipun pertama, apake anak cenik mait cacing. Jawisipun jawisne jaum misi benang. Kaping kalih, apake anak cenik ngemu gedhe. Jawisne klepon. Kaping 3, apake ngamah cepok bedak sesai. Jawisne galeng. Kaping 4, apake maglebuk masurya. Nih, cawisne danyuh. Kaping 5, apake anak cenik mau baju liu. Cawisne jagung. Nah, lanturnya nih alit-alit dados ngareanin cacimpedan pedidi, ring pecanggahan dados, ring griya. Nah, sareng orang tua dados, sareng peka dados, sareng odah dados, sareng sireja dados. Ika akeh wenten cacimpedan. Nah, asa punika dumun video pembelajaran mangkin sinak bapak untuk parama santi. Om Santi 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 Om.